Područnu kancelariju otvoril predsjedatelj Nacionalnog sovitu Borislav Sakač, kotri koordinatorovi tej kancelariji Vladislavovi Papuga podaroval opremu za robotu. Potim odkrita tabla, ktorá stojí na budovni mesnej zajednici, a ktorá označuje mesto, gde se nahodzi područna kancelarija. Po slovoch koordinatora toho mesta do kancelariji žitelje Bačincov hodni prihodit zrazmešačno, že bi se zo zanjatima radzeli o slučovanjoh u tim meste, a perša vekša aktivnost bude všelijak označovanje nacionalnog šveta Rusnacoh. Predsjedatelj Nacionalnog sovitu nadpomnul, že se konječno udalo otvoriti tu kancelariju, že ona 11. pošore, jak i toto, že se nazdava, že se mu uda pod čas mandatu otvoriti kancelariju i u Beogradu, že bi Rusnaci i ih aktivnosti bili vidljivi i vekšinskomu narodu. Potim na 13 hodinu šido otrimana schadzka upravnog odboru Ruske matki i redakcijnog odboru Hlašnika Rusnak, na ktorej prisustvoval i predsjedatelj Nacionalnog sovitu Rusnacoh. Perše sporne pitanja na schadzki bilo predsonje dostata potrimovka za projekti Ruske matki na konkursoh pokrajinskog sekretarijatu, jak i pričina predsonje otrimani filmski festival Rusin Film Fest u Šidu. Opširnejše o tih temoh na njedelju u televizijnim magazinu.